Civil Media. Дали во Гостивар има национализам? Не. Како живеете? Супер. Оригинал. Социјална правда? Социјална правда. Sve v redu. Dobro je. Normalno. Работите? Работиме. Како мислите, дали мислите дека општината се грижи за зелените површини, за екологијата во градот? Моментално гледаш колко е добро средено. Супер е. Околу Вардар како ви е? Супер. Со депонии дали имате проблем? Не. Немаме се. Благодарам. Pa, nema nacionalizam, nije smo sa godini ovde, soživejani smo. Социјална правда дали имате? Socijalna pravda nema. Nema socijalna. Од што живеете? Od penzije. Што мислите општината дали се грижи доволно за екологијата? Ne, Зошто? mizerija je. Pa, ne znam, to se ni raboti tamo, međutim mizerija. Во која смисла? Vo nečistotija, vo ulici, vo nered so vozilava, nema čoveka da pomine. 39 godina во Немачка. Ама Мислам дека нема. Мислам дека нема. со социјална правда како мислите дека е во Гостивар? Во Македонија воопшто? Како сум слушнал, не е добро. Од другите луѓе. Јас, како реков, живам тамо, сега сум за 2-3 недели овде, пак таму одам. А како ви се чини дали општината, градот се грижи за екологијата, за чиста животна средина во Гостивар? Не се грижи. Не се грижи, стварно. Тоа е тешка работа, ова е тешко прашање. Не можем да го решам ни ја, ни вие, ни тие. Друштвото може да го реши, владата може да го реши. Само владата сегош пред кажува многу, после кога се на влада, никој ништо не направи. Мислите Не е тоа само овде в Македонија и други места е така. Само до владата или и граѓаните? Граѓаните сами не може да ја решат. Владата затоа е таму. Тука. Заедно со владата тие да се спремни и да зборуваат и да работат со луѓето, може све да се реши. Не. Нема? Не, А социјална правда? до негде. Добро е. А дали општината се грижи за почиста и поздрава животна средина? Да, се грижи. Постои ли национализам во Гостивар? Национализам кod političari nigde ne postoji. Кај селяните и граѓаните не постои национализам. Што да кажем друго, кога се и политичари знаат тоа. Тоа викат увек дека стварају тој проблем за своји интереси. A ka nacionalizëm këto? Unë e di që e në ka, në s'ka. Amane nuk ka. Amane në ka. Nëse ka, ku e keni pa? Unë askun se kom pa. Mundet kese, mundet më kese, të mu nuk ka, të unë s'ka në dhe zha. Në dhe një sen. A kujdeset komuna mjaft për pastërtinë në qytet? Për qytet, unë nuk jam i qytetit, unë jam i fshatit. Për qytet, unë dhe ka në mujt, në mujt. Qatë se e keni pa, si ju duke? Nuk ka më erë, nuk ka në rinë. Sa në rinë? Nuk ka e qistat me nuk ka, në rinë nuk ka. Ama të bëhet më erë. A ka nacionalizëm në Tetov? A ka nacionalizëm Tetov? Shti që ti thamë. Ju, a keni vrejt? Po, kemi vrejtën. Mos zbatimi gjuhës Shqipe. Që jo është pike parë. Të me thonë, ligji është aprovue, ndërsa nuk e implementohet. Komuna kujdeset mjaft për pastërtinë në qytet? Po komuna mundohet, por nuk jam në rjedhe bashkëmirë, që si shkojnë këto punë. Se ndonjëherë shkon në rregull puna, ndonjëherë stagnon. Se edhe qytetarët janë pak a shumë fajtor, se vedia na mungon në hudhjen e mbeturinave. Duhet të krijohet edhe vedia të qytetarët, bashkëpunim bashkë me komunën që të zgjidhet ky problem.
Civil Media.